Uspešno organizovana i realizovana prva republička izložba van Novog Sada pre 2 godine i odličan višegodišnji plasman kruševačkih odgajivača i udruženja na Novosadskom sajmu poljoprivrede ne samo da su potvrda kvalitetnog i profesionalnog rada, već i dovoljna preporuka da Kruševac i ove godine bude domaćin druge republičke izložbe, istakao je predsjednik Centralnog udruženja odgajivača goveda simentalske rase i direktor Instituta za stočarstvo u Zemunu, dr. Vlada Pantelić. Imam veliko zadovoljstvo da sam već 15 godina prisutan na području Rasinskog okruga vezano za kontrolu pojedinih odgajivačkih organizacija, odnosno za realizaciju sprovođenja odgajivačkog programa poslova koje finansira Ministarstvo poljoprivrede, tako da sam u potpunosti upoznat kada je u pitanju ovaj okrug i želim da izrazim svoje zadovoljstvo njegovim trenutnim stanjem, odnosno bolje rečeno njegovim uspehom u poslednjoj deceniji kada je u pitanju govedarstvo. Taj uspeh sigurno se ogleda u ukrupnjavanju poljoprivredne proizvodnje, odnosno povećanju poljoprivrednih proizvođača koji na svojim imanjima gaje sve veći i veći broj grla simentalske rase, zatim u osvajanju mnogobrojnih trofeja i nagrada na Novosadskom sajmu, a to su sigurno i izložbe koje se na ovom području održavaju iz godine u godinu. Upravo imajući u vidu tu činjenicu, Centralno udruženje odgajivača goveda simentalske rase koje okuplja negde oko 27 lokalnih i regionalnih udruženja sa područja Srbije, u saradnji sa gradom Kruševcom pre 2 godine napravilo je prvu nacionalnu izložbu krava simentalske rase i na tim temeljima pokušavamo da ove godine obnovimo tu, da kažemo, tradiciju i da napravimo drugu nacionalnu izložbu. Aktivni učesnik na sastanku bio je i pomoćnik gradonačelnika Marko Milojević. Grad Kruševac je pre 2 godine bio domaćin jedne ovakve izložbe. Evo, nastavljamo tu tradiciju i evo danas smo se prvi put okupili da napravimo jedan organizacioni odbor i da krenemo u realizaciju te manifestacije. Da li je dr. Pantelić upoznat već sa nekim od aktivnosti koje su realizovane u našem gradu i kakva je njegova ocena ukoliko jeste? Tako je, mi smo imali, kao što sam pomenuo, uspešnu organizaciju prve republičke izložbe, a što se tiče organizacije ove izložbe, mi smo već nevezano od ovog sastanka krenuli u realizaciju sajma i pripremu izložbenog prostora. Sa nama su danas ovde i predstavnici stručnih službi i predstavnici grada, naravno, predstavnici odgajivača, tako da, eto, jedan opšti zaključak je da je atmosfera dobra, da postoji veliko zadovoljstvo što je grad Kruševac domaćin te druge republičke izložbe i da, eto, krećemo u realizaciju toga. Sastanku je predsedavala zamenik gradonačelnika Vesna Lazarević, a održavanje 10. poljoprivrednog sajma i druge republičke izložbe goveda simentalske rase najavljeno je za 7. oktobar.